Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Set sana. Nadango Leonard Tulib, au watiuchu kwemba, ando talita na parongan ng Mbula FM, balitin na bantuay na sir. Mbula FM, number 2 and set. Ni sambulu binaka, se kwa yongo na bakale leka ni nonde tukutuku na mbongende ndai. Kebaka ndono visa kune ni wasa musambutakatiko na lori no visa e na vangala lutakimai na nona takataka. Yana noni tukutuku na komisina ni visa Brigadier General City Benigilio e kai no ir na lori bo ni visa e ramboko di bwandu na kena vanga taki balati ni reba taki e ne baka rerbaki kaso e ramateni tu e na ngauna ni raiba. Wasa wambimbi na komisina ni visa Beir na ubisa ena kena maroroi ka vanga taki buku na lori na ubisa. Sule ni kuo ngili ho eso na lori vo beir na ve komanda ena ve seibiti. E vitu na lori e soli kina moira. E va kina boliku tini kina bolilebu kina va kina wase na toka lau. E tolu na yangon roto na luni bonua kasi ali tuko mai na udhi wa yalambasa e sa akune na matakani kuwa. E rao sota na luni bonua na ngauna e sa kautani tuko maikina na yangon roto na beite dini kena yangoi taman rau. Rau tatoka na dhiwa na kaloko e na matakani kuwa e kune na yangoi Muhammad Arman e mbakiva e na tanruo ni bonua o nangai kena koro o na dhula. Ni otindo na aua e kune na yangona o Ahana Kayum e mbakindua bei mama e nambani ua bolekata na Lambasa Club. E na singalewu ni kuwa enge kune na yangona na tamani ngone e mbakitolu saboloka vitu o Muhammad Kayum e na udhiwai. E salaki marroi tiko na yangon ratu na bei tamani e na valni wawa mai na valni mbula e Lambasa. Samai bako tori ni kuwa na yangon ratu na bei tadhini e lewa. Kartou lenga e na kiana kama na non ratu vale mai mbodha mbuli leka mai Lambasa. Ndua na ngauna mosi ka vagadhiri loloma bei rau na itumbutumbu e na yoti ni ngauna me rau reithi ratu kina na luven rau. Sandua na kana non rau tangi na bei watini e na ngauna e vaidhuri kina na yoti ni non ratu lutu taki na bei tadhini e lewa. E mbula nga na nganen ratu tangane ambaki tini gandua kasa angara vitiko vaka buniwai. Kina gito, sama indingi tako Gareth Beiba na yadhanra na lewe ni timi ni biti e na sotsote ni Hong Kong Sevens ka na pwedhuritiko e na pwarombuka kina Singatambu e na madha o meongo. Lewena na timi o Isake katunimbau ni oti e dhiwa na bula na nona dhengu tumai na gito. Lutu na yadhe masivesi nda kuanga ke isamiso ni biribiri ni amani na ngusa ke alibireti betokani mai na lewe tini kabana timi ni ragabi lewe ya bitu. Marau tako ches permalua na nona na matataka na timi ni biti ki Hong Kong. Kamena mbuli itali kina na ulu ni dhobi ni Hong Kong Sevens ka anganga kina na timi ni biti e na mbakisa oti. Maitha bekiri na pagale leka ni nonde tukutuku na kene ikuri rauni ona sema na steseni na Radio Fiji 1 ki na Mbula FM. Ni pagading vinaka. Sa arnayana oya wo chone rut kile bai buni moli rakira sa ama pinakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1 Kalongali wala penenu makaya machona penentari watu ang dawaro na Radio Fiji 1 betanto bai bichi oya wo labini na mbuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalango police matawalu susunemba ang bula patmay Radio Fiji 1 emba Na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN.